يعني هفت حش سالي أخذها من هبكي فقيتي كر أول مدرسة بيجن مدرسة كي بشه هنرية شاندية وشاندكي هم أخلاقية هم خزائية هم خدائية هم رفاهية يعني وريه پشتی بناف ام ببیجن جیانا خدا هر که ام ببیجن سالم گهورین شرط و شروط بدن روح ام ببیجن سوسیالیت هم گهوری ام کتن ام ببیجن روش جودا جودا برای بچه واقع 7 سالی خدا ور پشتی بیم دم بکی ام کتن ناف اوینداری هیه اوینداری داشتی مرو انسان وقتا که به 17 سالی آخه هم که جوی علی دا ستران و کلام و او مریان او که ری نشان یعنی دکشین واندران خوزایا انسانه پشتیوی جواکی هنر دست بکر جواکی چوام هم کردن لسر آخامه همان ببیجه که اسکندر مزن حتی روژا ایرو شر کی هیا او شر جیما شر نکریه ایرو جون چوا دبینن چوا کل درو تورامه شر شماته ام ببیجن یعنی قط نرخی که من رواهی ناشتنه لکردانجی تموتم و ام ببیجن شوپا مرواهی دا خوزای دا و ام ببیجن خدای دا یعنی باورمندیان حسیات انسان جیانا انسان چی گریدایه جبو جیانه لوی درینه ایروژی هاتنه مرحله که ام تیدانه ور بردوام کریا هاتیه ایروژی روجهلاتا نافینده ام ببیجن چوا ببیجن دستلاتارن روجهلاتا نافین هاوکی کوکلای دستلاتار دنیای نه لسر و آخا پیروز شهرستانی امروباهی دا قالو باومه او ریبرن می بریدی علی ام ببیجن هنر دا چانده دا مینا احمد خانی مینا مله جزیری مینا ام ببیجن مله باتی و کرتامان نزیکی سردان انسان هنور تموتم جمروباهی را جواکان را درو دورا خورا خدمت کرنه ایروژی کردان دا هنر تموتم پشنگ بویه یعنی ایرو انسان اگر دیروکا ملت کرد اگر هوکی لیکولینان چه بکیم دست بکی حتی روژا ایرو ام ببیجن علی هنری دا چانده دا چه ببیجم مثلا ام ببیجن به هنر آخوه خدا خملاندنه به هنر آخوه خوزا خملاندنه به هنر آخوه انسان رواهی خملاندنه یا راست وره به هزاران 10,000 100,000 کلامی مهنه و ام ببیجن چیروکن مهنه نویسی ادبیات مهیه پر دولمنده ایروژی روژا ایرودا تموتم ریبر بونه یعنی ام ببیجن هنرمند هم دیروکم رواهی دا همیجی لسر آخامه همیجی گل مراتم اوتم ام ببیجن هنرمند ریبر بونه هنرمند مینا ام ببیجن رونق بیر دی بیجن ناوی کشی رونق بیره رونق بیر جواک وقتا که تک تره تموتم دیروکام رواهی دا هم genel رنانسانس اروپایی دا جوره دیروکا گریشان دا یعنی یونان دا جوره و ام ببیجن دیسان مصر و آخه پیغمبری که درکتنه یعنی پیغمبر مینا ریبر دی گوتن فارسی گوتنه که درکتنه پیشنگتی کرنه دیسان شاعرین که مینا فیردوسی درکتنه ملت آریان ایران پیشنگتی کرنه تموتم رونق بیر وقتا که ظلم و طوفان و تاریخ یعنی انسان وقتا که شهر خواهان دادی که yani hem ber destelatlarında hem bebecin çünkü dirok ver hatiye hatan roja iro destelatlar yekşi mazlum iro millete kurşi dünyayı da ser aha ve aha Mezopotamya'yı da Kürdistan'ı da bir reberi ki xoya reber serok apo
او باورمندی بی ام ببیجن راهیبی که جم سروکتا هفته کی دسکنه جد واتیکانته دبیجت دا نوین کاراکترین جیانی کی روحی کی حضرت عیسی هیه لی حضرت عیسی دوازده تن حواریه وی هبون یه به هزاران حواریه تهنه لی حضرت عیسی یک حواری که جن تو نبویته به هزاران حواریه جن جهنه ایجار دیسان ام ببیجن یک روشنبیری که دنیای وقتا که ام ببیجن جنین کرد تعریف دیگه برخوادان امروواهی داده بجه فرشته دموکراسی نه ور تاریخ وقت نرخ درکتیه ایرو نزدیکی همان 40 ساله که لسر و آخر لحنتی دنیای دستلاتار دنیای و رجحلات تا اوی که دستلاتاری دکن مگوت یا 2003 ساله که لسر و آخر بردوام و شر ایرو جی بی شر خواه مثلا زمان ملت کرده مثلا نتوا ملت کرده مثلا فلسفه و رامان ملت کرد اوی که ریبری جرادی که سروک آپو کچو خورت ملت کرد فکر و رامان هم پراتیک هم تئوریک بلای گردونه بونه او بونه ام ببیجن روناهیا مروواهی گردونه جبو بیجیم شری که پر ام ببیجن خطر ایجار هنرمند گور روشا که انسان تدا درباز دبه و روشه تحلیل دیگه مگوت یا روناک بیر دبه ایرو رولا هنرمند مگوت یا پشنک ببه روناک بیر ببه دبه جن هنرمند وجدان گلی خویه گلانه یعنی ام ببیجن هر بشه هنری دا تک هنری ام ببیجن تنی موزیک نه هر بشه هنری دا ور ببکیم یعنی شر اگر هنرمند رول خواه راست یوی پیشنگی خواه بکه شر دبدو امین شر وقتا که سیاست پولیتیکا ری نامینه منطق نامینه شر دست بده که و گوتو دیکی سروکا پایه جبو که ریا سیاست ریا هنری ریا چانده و بکه جبو ویجی هنرمند یعنی سدی داست رولی که پرمزن دبیجن اوی که وجدان ملت خویه پیشنگ ملت خویه دیرو که دا انسان وقتا مزدی که هنرمند دست خواه جهانه دکشینه و هر تشت خواه زندان عمر خواه درباز کریه دست وان براندنه اعدام کرنه یعنی کشتنه یعنی دست خواه دبیجین یا مگو امین حواری کی اما ام ایرو مزدی کم لازمه که هنرمند هاو که دیرو که ام ببیجن او انسانی که هنرمنده که بونه مال گردونه لازمه که یه مجه ایرو تفگرامه اولاد ملت کرد بویا گردون لی ام بخوازی نخوازی که راستی پشت وانده ترن او روناک پیریا که او پشت هرن روناهی بدن مورال موتیفه هیا قوتی که هیا خواتی که هیا تشت پیروز هنه لی ام ببیجن ظلم کل روجلات نافین و تیبتی سر کردان دا ام ببیجن دبه ام شرک یعنی چوا ببیجن دنیا ایرو همو دنیای دا ناتو هیه ناتو هم قوتا دنیایه پشتا زاروک ناتو هنه اشتا دولتا ترکیه ایرانه ببیجن دولت یعنی روجلات نافین دستلاتار اوجی ام ببیجن مینا که ماشای وانانم لی فقط تیبتی دولت ترک روشلات نافین دا مرود کانه ببیجه که نرخی که مروواهیه یعنی نه خوزایی نه خدایی نه اولی نه دموکراسیا که ام ببیجن پیمان ناو نتوی هیه تک ذره که خواه ناینه جهانه همو قوت و قدرت خواه دنیای دا ام ببیجن یعنی همان قوت دو امینه سه امینه یعنی علی لشکری دا بتنی لشکری کشتن و امحا کرنا هنر ام ببیجن اسیمیلاسیون کرنا زمان ما چاندا ما و فیزیکی ortada rakırın göçberi jiboyji yani hünermend kari ki heye xawati ki heye le
لازمه که او تریناکه ما حتی نکا مثلا واب بیجن daha خوشتی به باورم yani hatta roja iro em bibêjin fikr û ramanê serokapû bû gerdûnê da milyonan insan girtiye rewşenbîrê dünyayê heta hunermendê dünyayê girtine xwe ra mîna çira ji bo mirovahiyê tarîf dikin me gavadin jî got keçî xortê Kurdan îro bê nav berdestê xwe ji dünyayê kişandine ji bo azadiya milletê Kurd û mirovahiyê berxwe didin xwe diparêzin lê hünermend wî warî da wexta insan mêzedike hünermendekî teybetî ez yê Bakurê Kurdistanê her parçeyê Kurdistanê gerçî yan ji Kurdistan bibêjim hünermendekî van nirxêkê derketiye degerekê derketiye em bibêjin nav gerdûna dünyayê da yek kilamekî xwe dünya nas nake va ji bo me şermezariye ji bo me jî were ye yani ji em bibêjin yek hünermendekî rojekî derneketiye em bibêjin ser sahanekî civaka mirovahiyê da em bibêjin herhankî welatê Ewropayê derekî da kilamekî yan jî nirxandinekî ew em bibêjin rewşa li rojhilata navîn la ser Kurdan da ew şerrekê îmhakirin yani tünnekirinê em bibêjin haliyê desthilatdaran da berdewam dike wî warî da weqas nirxê pîroz derketiye ortê rasterast jî hene ez hurmet digirim xewatikî heye karîkî heye lê pir gork nirxeke ava bûye ser zemînê axa Kurdistanê da ser çayê Kurdistanê da gor nirxeke ava bûye nizanim tabî deger heye nirx heye lê feqet min gotiya hevkî hindirê xwe da çünkü deger nirx bûye nirxê gerdûnê lê nav vê gerdûnê da jî hunermend jî rasterast jî lazim e bi hunera xwe pêşengtîkî yan jî em bibêjin ronaqbîrîkî yan jî em bibêjin tarîfekî îzahekî bi hunera xwe bikeke kaînat dünyayê da 8 milyar insan heye heman serokapû em bibêjin li Ewropayê dünyayê her derê da roj kiçû mesela em bibêjin pirtûkê xwe vegeriyane İngilîzî, Almankî, Erebî, Farsî, fikr û ramanê wî lê ama yek kilamekî me yan jî em bêjin yek heman bibêje pir hindik romanekî me yan jî em bibêjin yani alî hemû beşê hunerê da tiştekî me hîna dorgu durust derbasî em bibêjin gerdûnê nav neteva dünyayê nebûye ve hevkî me xemgîn dike lê feqet kar û xewatekî gor em bibêjin şert û şûrteke em gihiştine çünkü ji tünnebûyînê em bibêjin asîmîle bibûn mekteb û medrese û akademiyê me tünnebûn ji tünnebûyîn heta ji nezaniyê mesela ez bixwe alî akademîk da yan jî em konservatwarê da mektebkî nexwandiye heman tu bibêje ki hunermend hewayî jî werin ew jî hewkî hukm dike lê feqet hêviya me ji nifşê nuh jenerasyona nuh mesela jenerasyona nuh wexta dibêjin gerîla îro em bibêjin jenerasyonê sê emîn eserê çiyan da lazim e ki hunerê da jî jenerasyona yek emîn nebe yani 30 sal 40 sal berê çünkü jiyan digohore em bibêjin teknik teknolojî sosyalîta însan digohore ji bo wî jî hemû hêviya me pêşe roja me ciwanên milletê Kurd çawa ki berxwedana em bibêjin milletê Kurd parastina milletê Kurd û em bibêjin nirxê milletê Kurd diparêze îcar lazim e ki nifşê nuh tabî vana jî îmkan û şert û şûr çi çiqa sene daha zêde bibe pêşiya wanan mîna em bibêjin ve bibe yani qîmetekê degerekê rolekê em bibêjin evladê milletê Kurd serê çiyan da dilîzê lazim e ki aliyê hunerê da jî çandê da jî akademiyê me ve bibin em bibêjin konservatwarê me ve bibin vî warî da her deverê dünyayê da vî warî da hindik şert û şûrtê Ewropayê da teybetî heye ji bo wî jî yani pîroz karêkî xewatekî heye lê feqet nirxê tevgera azadî însan tîne cem hevdin em hevkî paştane yani hevkî ne epê paştane yani hevkî çi dibêjin gotinekî herema evkê da dibêjin hindik herem hene
کرمانجمه ماراشی آدیامان دیبی